Hello guys, nongeye kubasuhuza murakaza neza kuri YouTube channel yacu. Nongeye kubasuhuza. Mbere ya byose tambika telefone yawe kugira ngo ubashe kuba wabibona neza. Duherukana muri business bita Ota. Otara uyu mwanya tugiye kuba twareba uburyo ki wakora check daily na hano ubona utubonus cyangwa se akabonus gakiya cyane muri no business ya Ota. Iyi business ndi kubabwira yuko iri gukora vuba kabisa, iri gutanga amafaranga ashyushye ku bantu batangiranye nabo. Nino business yabatangiranye nayo, ndakeka yuko amafaranga yabo uyu munsi wa none abambere yatangiye arangiramo, abambere yarangiyemo kabisa. Urakaza neza. Business yafuwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane. Ubwo rero uri kumva iminsi imaze. Link yo murayisanga muri comment. Uwa mbere ugeze kuri no YouTube channel akaba ari we bwa mbere, wibuke gukanda subscribe. Tugiye kuba twarebera hamwe uko twareba check in daily aho wakora kara kabonus, ariko turabanza tube twabikura. Turaza muri business yacu yangiye Ota, turibuze kuba twashyiramo nimero zacu za telefone, kabiri password. Naberetse uko mwafungura account hano muri no business, na link yo murayisanga muri comment. Muraza mube mwahita mujoininga. Murakaza neza. Turakora log in. Nitumara kuba twakora log in, turibuze kuba twakinjiramo hano muri business. Urabona business amafaranga yo ahitaza akiyandika ahanga. Amafaranga ahitaza ayo akiyandika ahanga kabisa. Hasi abasha kuba ariho yahita yiyandika ahangaha ahita yiyandika hano. Total hose hamwe umubumbe wawe umaze gukuramo, dore na amafaranga umaze kuba wakuramo ahangaha urimo urayabona. Ubwo rero hose hamwe ni cumulative income, yose hamwe umubumbe wayo aba amaze kuza. Ubwo hariho bonus na commissionaire. Turibuze kuba twaza hano tube twakora withdraw. Turaza hano hejuru handitse withdraw, tugiye kuba tubikura muri no business. Tubikura urimo urayibona. Turaza tube twakanda hano withdraw. Tumara kuba twakandaho account ya withdraw wo muzi kuba bayikora. Turaza dukanda hano mbere kuko banahita banabikura amafaranga yawe. Nkwibutse ko umaze gushora kwinjira kuri product ya mbere, ukagushyiramo 6 bete baguha bonus 3,000 ugahita yabikura ako kanya ukimara gushora. Turibuze tuba twakanda hano kurikira. Turaza twakande hano, uribuze kuba wasanga amazina yawe na nimero ya telefone ibikurwaho amafaranga. Turaza tube twayikandaho. Niturangiza hano tureta twuzuzamo amafaranga, igiteranye cyose cy'amafaranga yose hamwe dufite ahangaha niyo turibuze tukuzuzamo ahangaha. Ubwo rero turaza tube twahita tuyuzuzamo ni 5,700. Turibuze twuzuzemo 5,700. Uribuze kubona ko aha hasi aribuze kutugeraho ari amafaranga, aribuze kuba yatugeraho ari amafaranga 4,800. Niyo aribuze kuba yahita agera kuri simukadi yacu. Turaza duhita dukanda hano hepfo handitse confirm. Turibuze kuba twahita dukanda, kirebe n'uburyo ki duhita dutegereza akanya gatoya cyane amafaranga agahita atugeraho. Urabona hano ko ari processing, ariko hano urabona yabaye success. Turategereza umwanya muto cyane. Nkibi tudatinze hano tuza tugasanga check daily na ahangaha niho tuza tukaba twasanga check daily. Uribuze kuba wajya ukahakanda. Uraza uhakande. Urabona yuko hose hamwe iminsi 5 tumazemo hano. Urabona igiteranyo. Nkwibutse iyi business utatangiranye nayo bibabujije kuba washoramo amafaranga menshi cyane, kubera yuko izakesha bari scam. Sinarora kutabikubwira kuko nta business iza itagiba scam. Mba ngomba kubabwiza ukuri, kubera yuko nkamwe dusanzwe dukorana online tugomba kuba twakinjiramo mbere z'igihe, tukabasha kuba twakorera amafaranga hakiri kare kugira ngo wenda bazafunge ayacu yavuyemo, kuko ababa baratangije izi business niyo gahunda baba bafite yo kuba bafunga. Ubwo rero abahomba cyane n'abahomba baba barinjiyemo inyuma. Turaza duhita dukanda hano hasi handitse check in, bahetse baduha senkani ahangaha.
niyo agenywe turibuze dubite dukanda. Urabona ko ya success ahise umuteranyo hano aba 300. Buri munsi rero urasabwa kuzagiza ukahaza mbere yuko ukora withdraw, ukahaza mbere yuko ukora withdraw. Urabona yuko amafaranga yacu hano ahise aza, ngaya hano ahise atugeraho. Yabonye yuko ahise atugeraho nta kibazo. Urabona yuko nta gutinda, ni nk'umurabyo ako kanya kabisa. Yareba yuko wakanze subscribe, urebe ko wanafunguye akazogera. Kugira ngo urebe withdraw ko yakugezeho, uraza ukanda hano handitse withdraw, urebe ko nawe byawe success. Uribuze ko wahita uzukande hano hejuru, aha ni uribuze guhita ukanda kugira ngo urebe ko yabaye success. Uribuze kuhita uhakanda, uribuze kuba wahita uhakanda. Urabona yuko byabaye success. Urabona yuko byabaye successful. Urabona yuko ni fresh. Urabona iciro tumaze kubikuramo urimo urazibona. Business ni mirakora neza nta kibazo, aho ku kibazo no ko wayimenya ukererewe. Bisabwa guhita umamagara kuri izo nimero 0783 wamamagara kuri Airtel kuko niho nkunda kubonekaho. Ni 0733 nizo nimero wamamagaraho. Ugahita umbaza uko bimeze, nkakubwira mapu uko zimeze. Naho butaha mu yindi video. Imana barindi, ndabakunda. Ciao ciao. Naho butaha mu zindi video zigiye zitandukanye. Turi kumwe.